biasa tung katau matin romoto tapaboro timun nah sekarang pun nak kaci bere-bere de tau de nasapung ya tu aya aku atak kalena mau meki jokai pakai tu ya tu insyaallah kalau nampak berakai pun Allah Taala tu selamat ki ia dipakai dia tu ni micui ia berungan mi kada napa ya sapung aku atak kalewe mandi ayat asana ia tisangi makan masalah salah je tak bereng sahakangi nama kanja apa ia tu pasti dakai puraya bere ko makanja ipa mancaji baraka ia tu ampai to motot tario lo mabela tu lasai na sabak magala silele kong kaga kemana subale na patek ko bali bolana na anak na suruh bawe na malunra tu na reta we pak puranin lodo ng malaikat mabela to ki pole lasai na sabak puranin lodo ng mereka ya no riasang andre mak baraka pak burotu kudon rakangnya maka dia nabi tasinin na leto na watakalimu pasidakan po Allah Ta'ala itu hanya hak pakai pinjaman maka sedekahi itu dengan 2 rakaat sholat sunat di waktu pagi jadi aku caki mengilu-ngilu tu tak adu haki karena pasti isi dakai watakalewe ya kumi kita masuruga narakana puang Allah Ta'ala janji ke hadis qudsi siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha angka pintun na suruga yasa duha ya roto lamatu nyampe maka dak nemu tu pak duha yang kata surugana Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin Alhamdulillah kita bersyukur syukur ki maraja nasabah napasita rupa ki pong Allah Ta'ala rilalana yon roma barakae dengan satu di acara ya kos pandu maka dari maulid ya ko iya maka dama mamaulu karena ya ko maulid pak watun ya ko makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringati waktu jajinna Nabi ta ya ko makadaki peringatan maulud Nabi berarti iperingati kehadiran Nabi ta alena iperingati ternyata waktu jajinna makanya ti di ogi emam maulud tasitau iya denah kada bulan Rabiul Awal ya kong ka acara nama patato burak orang tua kita dulu nasabak memang maulud bukan maulid maka kami itu maulu dia itu nak kena kalau tahu riolo mauli dia nak kata iya makanya meliu to baru mak berasanji karena maulu letek bola baru mak berasanji iya pak ya tu ko meliu to baru dia tu nak ko boleh mak berasanji isuro pu ima menre oko otoy oto pance imat tanre alokol lekat nama ko mambarasanji magai angka hak desa napake tau panrita iya naro napalabangan loko masyarakat iya naro napake napananungan maka day nabita buhari muslimi de na suku tepat nasi de selang nareko de na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya tesamu betul kan nero maka dia kongka agak lebih mupuji na iya de pana suku tepat nabita maka dah jadi ya komelio to de na melo pake ko de na pura mak berasanji nasabat na yakini maka dia ko pake na dewa berasanji pada ko upuji to ko na nabita
tapi aku mak barasanji ka jolo upak dupai maka dalam biupoji binabita na ya otoko makitu iya ko mali bola atau mak bola barui de na melo monroi mak bani na rekode na pamulai barasanji bahkan madari ang kamanu na nasu ang kanya na melo jepui na bampaliman lah ajumali tu dia pernah baca iya magai mitau ikonan rai anakna na de panapura isalawaki. Itu kuncinya. Jadi ya tu tau letek bola baru nak barasanji botim paru nak barasanji tu dak botingnya sue wanina yo lipu imam barasanji tu padahal tau matakut tu dak boting botim paru melo ni sidepe bainena ni pak do jasi magai pasang lebih mu puji kamai bainemu nanya nabita jajak barasanji ko jolo napa sidepe bainemu supaya mak barakai atu tu ngemu. Itu kuncinya ya kita paham ya. Iya Pak Mega tu tahu pasal barasanji Mega tu maka ada bid'ah angka tu tahu dia nam maulu engkah iya ro tahu dia nam maulu pak tahu mi tahu tamaranaka ya nanti ya ampai marepa upau maka dia ko maki buaki acara maulid akibuaki lis sumbangan panitia akibuaki lis sumbangan nasaba ajak kami ro tau de na maulu ang kasumbangan nako masigi na de na melo ko paki di na maulu nakabaratang yo poko makibuaki sumbangan lis mauli ang kapasan na tau pandrita tanya nabita tau pandrita makada man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nah ni gini kita masjidak kana musik dimi 1 dirham ya kui di 10 sabuh pakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi dibacakannya sejarah Rasulullah la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah ya tu tahu dena salailino batungan na dena mati ko dena masipong Allah taala kecuali dalam keadaan dirahmati magai nasaba iya tu waram parangi ipakewe pabu pas sidakai sitongan na baraka na tu tanya lokui di bawang iya malada lokui wijata malada tu lokui wijaya makanya tu tau magala mas sidaka tite wijanna makurat tu wijanna lau salah namo maga kanjak na tepat na ambok na namo ustaz ambok na kumakunri maseke imas sumbang maseke imas sidaka na sa topandete ite wijanna madari itu makura macuri makanya makalita pandrita usahakan mas basa ko masidaka supaya mak baraka iloko wijawijamu ya kung katamutta namo way puti mitaleng baraka na ya tuloko wijawija itu baraka na pasidakay makanya tu kita dari timur yaitu di polokoi sidenreng penrange yan ang katalok ko bola ina makaliliangi ko din yakibu araway pala makaliliangi ko watuan rin na din ipanre ang kakampong itamay pa nasurot tapon natuda na tama manre sa tuda-tuda ngi jolo meki di tama manre iya kidi ogi din rule perpawi makoro makanya ia mesigi satu orang yang bangun ya alhamdulillah makome mati tu ogi dua tu napanasa ngalena berhasil nomor sidi ya ko haji bainena nomor 2 bangun masigi atau bangun sekolah ya nang kana masigi na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai na bangun na masigi haji ni bainena nasa nila na berhasil karena sudah ada monumental bangunan monumental yaitu ampai mega pasompa rewa bangun masigi napanya tu baraka na katoma bangun masigi angka bolo ko suruga namo din nasampajang iya namo din nasampajang nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masigo kolino karena po Allah ta'ala ibangungang istano kilala na suruga namo ni nasampajang demi natama aja jijolo tamario di panalatu
kan makadami nabita ibangungang istana iya ki buarangi onrongo ko suruga denak kada nabita tami suruga ya tos itu sampajange goncin na suruga goncin na sini na decenge jadi nang kata waga meno urusan nama kura-kura deje suruh pakanjaki sampajana pikir si pakanjaki sampajange mapamulai bacaan pakanjaki garakan pakanjaki peringarangi pakanjaki nyamur telu eta pakanjaki ko masampajange apa de to gak tahu suku sisa ko masampajange angkana pakanjaki peringaran lapakmu itu matuk pak iya kong katau masampaja nak kaladi nak kanalese peringaraku iya ko tahu mainga aja mo tapak kecuali tahu merena pada itu nama inga iya tata pakanjaki peringarangi ya lupai kada sienrakan nih makotiha de nulis suku yana tu ampai makanjak ko to mabire jama pasti peringarangi ki ya mi ko to masampaja cadidi makada telu ni gajero dua ni ga ya ko tahu baki tanga makaleh telu bawan nih padahal dia wedding ya ko makiro tinggalkan keraguan maka laki telu ni garo dua garo atau telu lari loko ki dua nasabak yang jelasnya dua cuma yang ragu ini tiga jadi lari loko ki dua tinggalkan yang meragukan aja takkan telu bawan nih de rewa loko ki dua pada ko makadaki rusak kajero jenek ku atau de akadaki de karena yang yakin adalah ada wudu ia mak gare-gare rusak gak atau de ya rode nama resah ia miko makadaki pura gaji rumah jenne atau de ambil tidak karena dasarnya tidak ada wudu tabahan nih mako tu pada kemakada pura dan gaji rumah sempayang atau de pa de aja taklah pura bawa nih tidak nah itu kunci apa angkat tu tahu pak nah lupa sampayang iya angka merepelak deh ko jam-jamang tapi dia tu gak tahu pin ramah ko dia agak sana kampung lengah dia gak tahu lengah ko tahu lengah dia raji mana mas sampayang insyaallah kemudian mamaulu ki asanna jaji tomelo makka curi nabita aganna naro nabita mia curi ia ko caran nabita mak bicara dia nang kana makassara tidak pernah menghina ia ko kasih sayang nabita makomani oh nabita makai gaga pak melo na jama tapi mitau iko matahana untuk umakna mare pau-pau talungas sumimat berturut-turut nabita lo matarawih napa papi sawiyolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawih na segang kuliah ngi matarawih puru di mapuasa mesa ni napa tujuh sunnah na salah wajib pangkat tahu mako tu pak moto masam paja tahajud mapa muli tete dua latu tete apa matindro tete itu meninoto na sampaja subuh ya tahu make itu pada ko na balu ihelen na labalu imotoro na nalingi heleng jadi usaha kangi agana nabi tameta curi deto aja mo na megalada ya moro jolo kasih sayang na dega ga tahu neo si salah nabita tahu mi ko melo isi salah ya koko ni nabita de layam micui nabita de nama susah ini nama susah jadi aja motosi di takororo betungan aja mona ya rotolak layam micui ki de sisa gaya wata itu ya pun nabita nasaba nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina tapi ujiannya besar ya pun di betungan ya kona paujaki tetil lodongan misalama iwala ide cineria sang ihsan ia ko macai itel lokoridi iwala ide cing masike itawe abasaki na paujaki teti lodongi salama na makada to pandete melo gota masuruga masagina lalang yang mula tama suruga ya dahulna jannata salam demu antri pada koloki pasalangan ade na sopasa maka tolo pasalangan ade na sopasa namo me kilari namo me sangi kasoro de na pangalah yo poko sopasa ura jipaga antri yo poko de na sopasa de na to antri jadi meki gata masuruga de tantri telu mo wala ide cito mapeja elokoridi yang kedua oto ki makasiwari batu mana tinro teh sampai tahajud nomor talua wajar ngi indran atau makin rang aja tapodangi bali bolata macicil motor ini palepai tulemo oh antri memang ni
Sisa butau dale kong kamu le jame cidi iya na tiya sang iya kumabasay tayo na tumabasa to mapasi wala de cemi asanna iya kumaseke itay na tumabasa maki buade cemi asanna iya ko na paujaki tayo ni paujato ipasiwala tapi nareko ipaujaki tawe na payilodo nga salama iya ki buay ide cemi asanna iya na ro ihsan tulemo masike bali bola tak basa kidi yo puidi to makadami to siya kaperangan si selemojil la yolo ang kamato tu matu nangka itu dinakoro nasabaya ko tulle maki buat decenge itulah orang yang terbaik ini asang ihsan yaitu makada seleng tau matapa buana takwa ya sena ihsan. Makanya itu toma puasa toma tapa ioli tujuannya lari ke takwa. Jadi ya koma puasa itu teh mendek ke takwa nama tu. Jadi itu toma puasa takwa hasilnya magai namun kanan rekuliman na kode panabatay din na timpu. Namo poto ang kanan resi timpu o ko panewe ko bani teh na papisaw. De na melo patamay namo mani si timpu karena dia yakin ya ko tami ya rusak puasaku ya ko natajang ibuka puasa nakatani es buay nakatani bepe tuli natajab bangi mata negan rusuk bawa na ci di menitu menne de na melo maka dia na de na dapi mesa ibatal ya ko iya na pake pak balu ko lang nga pak balu balewe pak balu gol kasi maka de ko de na ganna silitire de na tarima po Allah taala barakan. Iya, ya ko mabaluk balay nalagay palanggana. Iya. Magay? May ka kapalangga ko? Oh, cauna. Magay ye nilangga. Meloki ko megay ni tatawe. Berarti makalasyak kalata. Madosa gitu at timba bawan ni aja takala siya ngitawe si batu warra ko warra si batu isappa mato ko surimon rito untuk mampasilolongan di pabulugol kasi ako makalaki siliter na nagana siliter ya komeki salama akalaban ni si buku maji tami masusah di bapak ibu-ibu kalau ki malebale tapudangi pa balu bale siya galina baleta lolo palangga iya iya nang kana akal siyang ngitawe pa denule madece pakalinong setiap hari ada niat denule madeceng ati mapatang harangi itu harangi nasaba asile ikala siya tahu ya iya namo patimbang gaba makoto tu batu patimbangnya madar ya kedua na buang cicang ko da cinge cicang ko timun na rekuyasa ya na kurang mi man ko da cinge sisa nan timbang 15 na jalo 10 pa na tapu jadi na buang yo ko da cinge na butu ko timun na iya tapi dia tu ko kopian ramang korodi kalau menemuki mamulu to meki macuri ampe madecena nabita ya ko persoalan ibadah oi sila daki pak nabita dia natinro nama siang mata namita tutu ya ko lebih liu nabita na baca pasura Ar-Rahman Al-Waqi Al-Mulk surah Yasin ya ro na baca nabita sia age di tabaca ko meki mti ko meloki liu kul kotome matinro ajeneki jolo tapasuku ijeneta pura yaro liuni pada liuna batina nabi liu kemudian dibaca ni bismika Allahumma ahya wa amut napa baca Fatihah kul Allahu katalu kul surat bil falaq kul surat bin nas ya kursi napa ya berungang ko pala 5 napa ya sepungu ko takalewe itu sunnah namanya mandi ayat biasa tung katau matin romoto tapaboro timun nah sekarang pun nak cibere-bere de tau de nasapung ya tu aya aku atak kalena mau meki jokai pakai tu ya tu
insyaallah kalau nampak barakah ipo Allah Taala tu selamat ki ia dipakai dia tu ni micui ia berungan mi kada napa ya sepung ko takale mandi ayat asana tapi itu kata mematinro Fatihah kulallahu kata Fatihah kapa kulallahu kata lu kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kemudian alif lam mim sampai humum muflihun apa ya kursi apa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah apa la ilaha illallah kasiratu subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 magai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kapitu supaya pada kemakanan melaksanakan ibadah umrah satu kali sebelum kita tidur. Kemudian dibaca al-hakumut takasur akacicang sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'an. Ya dibaca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 di mana tu takoe na rekotomoto dilepaskan semua kesusahan itu. Tu barakat ni baca la ilaha illallah kasiratu enak pakai matinro aga gunana tujuannya supaya meringan manang yang lelebe tidak capek-capek dia nama apa dia lele kotomoto kemudian kamu apa tapi dia tu le baca manang ini iya kau dia baca manang kita baca tu ni kinro gang kata baca nata matinro supaya masih kiriki gang kalansut tade peringerangi tapi ya kau moto ki langsung tak baca alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin agak bacana ya nak ba'dama amatana wa ilaihi dina apa lain wah ibaca yero magai to syukur ko to moto meka taneki babu kode magi meka tahu dia nak baca ro ko moto alhamdulillah tiba dama amatana wah yana walaitan nusu magi na dia nak baca tahu nasaba de ni sangi syukur meka taneki ya ko walengi di 30 miliar kira-kira syukur ke walengi di 30 miliar syukur ke kira-kira kong kemeki matinro na lengi tadi 30 miliar syukur ke tapi yang kasarana dia na toto apa makan aja nah berarti ya ini lain na moto naya di 30 miliar gitu ya jadi kene melo ipasisele ia tu di 30 miliar si bako tomatin roden atau moto deta melo berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya tabaca ya roh alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur aga betungan lah terima kasih banyak buat taparewa ka nga atutu nga kuriwatu puraku tapamate. Nah iya itu kuncinya. Jadi namo tu tinro baraka lo poto iya nak kede pada itu cakar dua pak baraka ya tu cakar dua iya tu cakar dua papedale na lengi po Allah Taala sebagai isyarat tanda-tanda jadi na tu cakar lo ni sapaon roto matinro maga pakai na deka cakar du matangang mapalario to nagandengi atau mamotor pangoje nagandengi ta pamatinro bawang diga secakar du maga ni maptangangi mapelari dompet apa matinro bawang digaya secakar rudu iaitu cakar rudu isyarat tanda-tanda melo matinro makanya istirahat ko cakar rudu ki jadinya cairi mata pak angkat tu pak balu na cairi mata na semana kan aku mata patinron awe alengi hakna pejabat yang melari makoro pak lurah di kok kantor itu 5 ngali-ngali makan mana kemana mata makot tu 5 matinro karena melaksanakan tugas jadi itu persitungan apa dia itu tahu yasa tahu sogi tahu dia inases saya alena itulah orang kaya yang sesungguhnya. Jadi apa yang mandari kat tu mami cawa-cawa mitai angkani pejabat mak doja ko hotel 5 ngaso 5 pen 5 pikir pe carane to kasia-sia na paja kasia-sia angkai to kasia-sia mapelo kon desi sa kasusana makan dago ko beloronda gitu limi cawa ke ditai mak doja pikiri ki pe carane na paja sa kasia-sia angkai to kasia-sia maka tanapa kehidupan kakala begitu. Itu ampai aja nata gue taala ukuran ale tak dapat tenang itai mangoto aja tak puang kada ya nyama payanu ini itu bah kada masa dia nama pat diulir pangoto dia pernah lepas cicilan no tu tu liman nawan apa tu ke aga sial liak ke menjara cicilan
Maka kata makoro tu dapat telu dapat pi itu melo dapat pi itu dapat telu ni. Maka dia latin tunrung ya ko ganna idimu maliam motor sapeda na muli. Buat kau mas sapeda dia gamak dotorokang. Yo pwede ganna ya motor to macicilo to. Bakalin rona. Namo tu dah milakin, hei motor ko tu, joko ko siya, masapadale, ang kacicilang imili wajah he. Maka raja itu pak, maka itu mata tariolo lebih ramui na lalungnya, sujangan na yan na lalungnya tanggala. Ya ko sujanga palalu to lari menre bola tenani ya ko tanggal ada na may matin romat. Pura si makamaja tanggal asi dita aja sih. Do ngasomit tenang itu ko pura si bapak diulu sih kamu gaya kamajarang ulap pem. Ini ka masesa. Idi mato. Deto ka ko di? Ha? Angka. Iya. Mudah-mudahan yang kayak hadir oke masih zaman lepa inrana. Oh berarti mega inrana. Maraja sakdan na mga aming aja natasaka. Mega inrana. Iya. Kemudian makadaka na iya ko sampajang iya ko ibadah makuye. Kegi tonroy matinulu rajing iya narotapan nanunga bu pak iya di to lima duha duha ki materu nasaba iya tu tau mak duha surga mato capana iya di moto matahaju tapan nanungan itu tahaju tak iya na tu tapan nanungan namu patan rakami kota betul lima tahaju moki benih iya ko pek do itu lima duha tahaju mi bawang ya mana rujuk tahaju tapan nanungan ya tu nak nabi ta amal na puji pongala tali ya mana nanungan wa in kallah namo cek de mi ya ini tu lima ngaji tu ni hama teru pokok nama makan dia ule moto mata haju stas itu lima puasa sunnah senin kami sede abac ngaji tono ha ya tona tu aja musalaiwi engka mato capak na tu surga semua ibadah yang diajarkan oleh nabi ya kong kata jama masalah sidinna ya samatoki maka cioko nabita ia tak duhana maka cioni to ko nabita agana nabi tia cori mengikuti nabi solat duha. Ya ko matahaju ni tacuri ni nabi tetu. Ya ko masidakkan ni tacuri ni nabi tetu. Walaupun memang dia gak tahu mulai pasukui. Dia gak tahu makan matahaju tu mak duha tu mak besar tu dia gak tahu ni wasi salam. Oh dia gak. Iya. Angka tahu rajin lo mak berjamaah dia gak beli bola ni wasi cocok. Rapa songkok nama loi bidak nama galak mesa itanana tahu Iya angka. Tapi dia tu kok penrak dia gak. Iya. Hah? Iya iya pasang kegi tonri mana nungang iya iya ku ya romalapa ya ti ya tonaro atita tulita jagai supaya aja nama susah ya jinaro apa surga mana mau tu capakna iya le mak bereja mak matinu lo ni mak bereja mak ya mi ko makadaki kega amala kami nama kasih ustaz iya amala kami nama kasih kega kami nama merejita jama kega kami nama merejing iya di tahu seke amala kami nama kasih membesar. Iya, Pak iya mau besar, apa aja nama seke? Iya, iya dia mungkin ngamal kami nama kasih mak berjamaah solat berjamaah, ya ku imangi, nasabak jamaah memang. Kira kenapa berjamaah tahu mereka mak berjamaah, pak galunge, matangangi mak pelari dompet, natapa masalah watai papi sawi natalo itu berat itu. Tapi kalau dia mampu lakukan itu yang terbaik. Iya, iya dipacai-cai renge. Amalah kami nama kasih. Jangan marah. Iya, itu bawa. Iya, itu ampai kong ke sahabat makutana kada kega amalah kami nama kasih makai nabi ta salat pada waktunya. Apa ni senabi te maka nabi piaji asar na sampai jalur ya tahu. Jadi kan kiro. Boleh sisi de kega amalah kami nama kasih makai nabi ta perbaiki akhlakmu kepada istrimu. Napa ni senabi ta kada tuli napa terri bayi ni. Jadi tasapa ni gara kega kami nama rejita jamai. Iya narota rubah. Itulah amal yang terbaik. Apa kami tahu pak aku suruh mah puasa pokok na jama mana puasa Senin Kamis na jama puasa putih na jama pokok na jama mana tapi itu aku suruh mah sumba tepas soro dega sisa gaga pangeloran nasa ngidi lagi dia naganda masya nang kay kumiyaling dega angka tahu ko sumbangan dia na mate nasu pokok na alay pa itu sumbangannya 5 rupa sumbangan kami na mariawa yaling ite na inoko atau inoko inapa yaling pada mu ya tu dito nang katakori di karena tamilaw di melo sikolangi
kamu ale mana ka mana makona pak balancana oh aja angkat to milo sumbangan iko sih iko mo ji wani wita ke mana ka mana tahu mako adik ngingina milau ya DJ nasam magala mo ko DJ mo kasyasi magala makareso makutumo yang kedua dia gunanya itu karena fungsi sedekah itu dua, yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Jadi itu fungsinya sedekah dua ipasi sumpungnya silaturahmi, yang kedua ipariorenu pada tarupa tahu. Nah iya ko talengin apa tanoko atau tanoko ina apa talepat tu dua itu. Silaturahmi terputus masuk satu ni papenadina. Jadi gunana. Ya sek na yero sedekah ria. Oh melo yacang. Amba upa. Ini siti nasa sumaga ku mari makan karena Allah 500.000. Apa masih seliu makan karena Allah. Makan bisa gade? Iya itu. Tapi sedekah ria itu bisa dapat pahala. Tanya pahala pas sedekah, pahala menggembirakan orang. Narik sedekah itu wena mario marenu ya lengagaga angka apalatta tanya pala pasidaka apalam mi pariorannu umat na nabita yana tu ampai kong kagaga ya bere maka dia gamai lantanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun de na suku tu si di depan nanti na rekositongan na de nak biringi makanjai jadi kong kagaga biring aja ni majai mimma wibe para sa mawari-wari ya nan remoto ko yanu bawanir ya di nak kon aja ya tisang makan masalah-salah je tak biring sahakangin na makanja apa iya tu pas sidakai puraya bere ko makanja ipa mancaji baraka ya tu ampai to motot tario lo mabela tu lasai na sabak magala silele kong kaga kaman nasubalay na pate ko bali bolana na anak na nasuro baway na malunra tu nan reta we pa pura ninilaw do nga malaikat mabela to ki pole lasay na sabak pura ninilaw do nga mereka yan riasang anre mak baraka yo po makokwa din nanitila ko bali boleh mataro mita magulukas melibale talu dua tamu kulkas si dina nasu macalak matan ko kulkas de nasu mancaji sa okoro de nasu padahal ke beli bola man repeco ladang bepa makoto ko mana mari kulkas nah semakanya yang ko macaki padahal mon romo koroniti kiniti wede na pasu padahal ke beli bola de nan bepa itu tanran apa ya komeki mi tidak tunna tau seke nang kemakun rei dua gulukas ko bolana datunna tau seke ya tu dito gago ko aja mo ta mangaku sakang ya besaki kong kagaga supaya mabela pole lasa itu ampai makara to pandita ya kong kagaga na bawa ko tay na mo malasa ko andre na mo cek de mimo andre ya kamatu na mabaraka mancipa bora ya ti ya upak guru ngapa ya komeki manre dagi mitau ko bembe de tanre moy tapi bacanya salawa tali rejo bembe baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad podangi bembe puluko ko nuru Muhammad ipancaji puluko matoka nuru Muhammad ipancaji tamo ko riwatak kaleku musiruntu nurna nabita moncaji pak bora wala ko baraka napa taala napa timau bacangi salawa napa yemma baudna napa yan rekasarana ina tunasa to pandita yolo maka da alai pak bura yo pwede na paimita bembe ta pacak giri na su kolesterol awe di panan rina itu kuncinya tak pala nito di pah kemudian maka kau nak sembarang iya kumak duha ite tandut tundur itu ngeduha ya itu ko duha don rekam makanja pamulana pas tama duha ya duha memang don rekam pengupuna ayat kursi ke-10 rakaat pertama kul Allahu ke-10 rakaat kedua itu hadis marfu dari Anas Sismi Malik maka Nabi tani gini kita umat duha hari pamula wetu nanya nala pengupu rakaat pertama ya kursi ke-10 rakaat kedua kul Allahu ke-10 pasti itu to ya masih yukupung Allah Ta'ala itu hadis marfu dari Anas bin Malik biasa mau tajama ya roh maka dia tahu pandrita namuci cemi mujama seumur hidup yang penting pure mujama
duha di awal ya matu ko tate 10 tajaman ni anarakanna mancaji awabingnya sana pada ko to masampaja sunna 12 tahun etana ya dampeng ngidosai 50 tahun etana. Yang kedua waktu awabin itu palawanganna mangribi isai annatorakan ko tuh. Tapi yang paling kuat hadisnya itu adalah ujung duha. Maka ketika anak unta kepanasan, nah itu cahaya nama tanah saya paboka ni kasih ikut tate 10, maka di situ dikerjakan 6 rakaat sholat awabin ipung sinnah. Ya roh agama maknanya itu awabin orang kembali. Nah sabak boleh maka reso meta purana masa sampai subuh melakukan maka reso meta palawangan apa loro itu melo anak jana pertama lebih bahkan 7 jam, makanya rewe kortate 10 masam paja, makanya disebut awab orang yang kembali. Ya kong kata masam paja ngokoron nerakana maka dia nabi tapada iku masam paja sunnah 12 tahun etana ya dampeng ngidosana 50 tahun etana, makanya maka sampai paja sunnah toba biasa mau tajame rodi biasa mo ya kau itu lero sampai jasunai kan duhai kan dua Pak Burotu kudon rakangnya maka dia nabi tasinin naletok nawatakalimu pas sedekah po Allah Ta'ala itu hanya hak pakai pinjaman, maka sedekahi itu dengan 2 rakaat sholat sunat di waktu pagi. Jadi aku caki mengilu-ngilu tu tak duhaki karena pasti sedekahi watakalewi awak dia tu ya pun lain napin ragaman itu pun Allah Ta'ala itu sampai ya tengi rubah pak tengi rubah buah aja terubai ya ro'anita ko malempu ipakone ro ya ko meki ko mompa-ompa tali bani cila tatari cila tatambai aja tapalete ila ya se pada tikungan ngetamo ko he makun raya to mi upo dapat deto nang kau runtuk arwah ni mapalete aning deto ka ko ha asad digagustas iya dena waddi bu na pinra kami po Allah Ta'ala ipake mi tene di punna jadi ako anu yinrang aja terubai ko tinrangi oto na tawe oto Fortuner na aja tatolay kacespion na kacespion motor aja makanya itu alis boleh diperindah tapi tidak boleh dirubah apahan nih isi taci di mangolo saliwa ci di laulalang katollo bandreng yele ni kawat nama kanja lempuna dia nama mereka kapalabay ulu pakoy ni ro aja ni rubah dia wedding inga penya macam akun reyewi tanabalo ina matanre bulu mata isambu mapamule anti balik angka anti tornado ka manang tapi dia to nakoto penrange de digaga din ako syukuri pemberian Allah aja nasabak macai itu pun Allah Ta'ala kuirubay Pak Birena jadi kita syukuru kiwi makanya ni tu anita makome matom itu si kanangan apa linro macika pilih maponco sadang cima ingat penya mata malempu makanya andingi palempu iya mak itu iya pwede ite pelengin dia menre anina menacuri ya rotai arak matanri ngana katurunan arak melebalin rona lonjo muka na mompak bulu matana jadi koleko imenre si jojo yupi di linro macika ipenre pada sampah borong rotasi kamu dele nah tepahan ya kemudian eko maduhai ya kopa dena kasiasi nama tenasa nabita tidak akan pakir jadi ya kong katau melo sogi na duan rakami duha na pajaiwi dena dapi ya papa ya kome kita masuruga narakana puang Allah Ta'ala janji ke hadis qudsi siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha angka pintun na suruga yasa duha ya roto lamatu nyampe maka dak namo tu pak duha yang kata surugana namo tu masih dak yang kata surugana pada nak sedekah ria ya sena ria sedekah aga sedekah ikhlas ya ikhlasnya telun rupa biasa ni masum batau eta suruh lo malu sumbang dia penang kadi kata milo sumbang atali bami gonci ngonro di takadang ke gonci na lo no alokor dia penang ka maka memang oh mitau ki maka lagi aku nalamanang ide gal iya berarti dia patah tawakal to
Ya ko maki tu palit tarubay ya ko loki masigi tapari kantong edita patamaman di 100 di 50 di 20 ya ko lalu cilengang ya kapajan ni aja titai tagas tangi 1 lembar atau 2 lembar na patapatama aja takapesa kali di 100 malangoy tajapuban ni sambarat tajapu aja titai tapatama ko cilengang po Allah taala makada nigi atakku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu parewakangi itu makanja biasa ni masumba makoro yo po kapangi di maloli suliman kata disirat surupe matam itu gaga kemudian ya se na yarong kamu pa aga edetis sangi makadani kata tasidakai detonis sangi makadani kasidakai isa paki pesantren paka pala aku penrang tongkas ke aku pare-pare atau di mana saja pesantren paka pala kurat telepon ustasna maka dengka kutu pak kiai anak yatim piatu atau anak fakir miskin masih sekolah kadangkah kadaya sia ke pak kamajana si ulang maka de barak na 500 sabu atau 700 sabu tapodan ni aja mau tapodan nga asal na yaron anak aja to tapasi runtuk ka aja to nati sangya sakku melok wajarang ni pak kamajana ulang-ulan na aja telokor pesantren transfer bawan ni ya jide nang katis sangi makadani ka ta sidakai iya ronana ai bantui de tonis sangi makadani ka bantui salasai matu hafalanna si runtuk ke kepalawangan de nang kaniris sama kadaya bisa bantu ya anak betul nama sekolah de tonis sangi makadai di bantui iya naro taunasan nabita de nalo pada masyar napai malalan ni jempu ipendre oko ila rafiqil a'la dari situ masuk ke surga apa onro de non rilau nomor si di deni timbang ngamalakna de tono si pulung oko pada masar de tono holoi mizanullah de tono laile tengi siratal mustaqim apa iya kuiris sangi tau isumbangi madari masuk saki hidup paki nasi dia tu minta dicek ini tanya iya apalagi aku berhasil ni tena sohe mita ni gara-gara iya ni tu nama dicek mita gara atau na pakere-kere ni pura ni bantu tapi dia na jampangi kina selawenjo na tahu dia tahu ni sama terima kasih iya mau pa dicek ni biasa na dia na ningerangi papi dicek mita ni gara yo pokok dia ni risa dia tahu ni sangi tidak ada beban itulah orang yang dijemput ia miko ia tu mapasi pulungan nak ia tingin apa ia ngampal lo napa isoting ia balender mau pa ia tu daripada langsung saha kanginan kamalat tamakoro pak bua ia kong kalasak kanaki kanker angkat tangan di dokter asam paja sunnah di duan rakang tapangoloy puang angka pasidaka ku makoloko atamu de tu gagamis sanga dinai di puang nanya wilawi baraka nanya pak disangakwe tapasawa nga ialah sakwe itu namanya bertawassul dengan amal soleh kode naga pakuraga iya ku iya tu maka de tanpa nama 10.000 medo ipake bertawassul de tak pangalangalah pak mega tahu aku apa ya ku 500 sabuna sumbangan ngasana na tepu ya ku 10 sabu sana pangala taala nah sekarna Allah 10.000 iya ko 500 sa buwasan na makalipong Allah ta'ala iya sakuna balu ko cek day na bere itu tapi dito ka topin rama korodi mastin na tapasi sele iya ko 500 sabu kalani karena Allah iya ko 5 sabu sa tatapu itu kita dalam tasawuf itu sul adab itu bersedekah sedikit menyebut nama Allah ketika bersedekah banyak namanya yang disebut berarti itu riya sebenarnya jadi kemudian upasang yun kita pakai jaki saparang ilalang ngiro makurangin olah tayo ngiro tolah supaya dia tak antari ya kau dia tulis salawat itu nak pakai jaki baca minimal 1000 dalam sehari
si sebuh kada kena salawat ustaz angka malampe salawat kami na suku Buhari Muslim iya na salawat kami na makanja na nabi ta langsung makada apa makutani sahabat kada kena salawat kami na suku ya Rasulullah makin nabi ta Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapala miro iya ko malampe iya ro tali maponco icede kega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad iya ko malampe mopi tapuluh pi kamu pa Allahumma salli ala Muhammad ya ko malampe mopi engkau pa maponco sallallahu ala Muhammad ya ko malampe mopi mati bawan ni de nagaga maponco na iya maniro salawat Jibril asanna iya nama kanja ibaca sallallahu alaihi sallallahu baca kasisap buseso tapi aja tapaki milodong sisap bu ko misalnya soye Salasa tabaca imatu sisap bu baca sisap bu nanti malam Jumat baru kita sholat sunnah hajat 2 rakaat napa tabaca ke sisap bu napaki milodong jadi si minggu ibaca benih Jumat ini paki milodong angka bola mi balu ciatarala tapaki ya tuh angka bola ibangun na ciata tambah pembangunan na tapaki ya tuh angka hal-hal maksud satoloy tapaki tapi aja nanya roti ngerang niki mak belu bola tuli bola di ngerang lah masalah sallallahu alaihi wasallam aja nabi tapu Allah taala ti ngerang tapi pura pimatu tilawi baraka nayaro supaya bisa begitu tapi si semi yon rimil lodong wani jumami wani satu wani ha wani sini wani salase baca bami si sabu wani jumapi nato masam paja sunnah haja napa tu milodong itu beraka ya kong kagaga mi balu na ciatarala tapaki namo nak dar aku ciala aku ya matu ti baca janda melo malakai ko melo mopi lagi bu sallallahu ala Muhammad maponco misalnya Jibril asanna sebab itu Nabi teh salawat kimema sebelum ipancaji secara utuh ya nariasa salawat Jibril kemudian angka cede perlu sampai kangi berkaitan loko Nabi tak maka dia tu Nabi tak pak ia lemi mati hak aku pun Allah Ta'ala wa dipasalama iumana makanya sujud tu Nabi tak mengilau sujud ke Allah pun Allah Ta'ala ya tu nak kada nambah pun Allah Ta'ala irfa ra'saka ya Muhammad dari situ disebut diberikan syafaat dari irfa ra'saka angkat kepalamu ya Muhammad makanya Nabi itu bisa memberi syafaat jadi aku tu meta masuru ke pak dua itu lalan apa masih misi bersyafaat aku pak masih hak na puang Allah Ta'ala dia misang ima kada ke gaya ke sampajangi gaya ti masih puasa gaya masih dinirisang makanya ka wanita WTS asumadak kami na pino ni jami ta masuru ka hak na puang Allah Ta'ala hak prerogatif tapi yang kaya syafaat aku syafaatnya menasah as-salawat ki kasiratu ko ni Jumat janji ki syafaat apalah inna atena sering membaca surah Al-Kausar itu juga jalur syafaat yang ketiga raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula tapalamu ya tabaca ya robo abaca kapitu kupura ki masapaja ko dia tulis kataluna raditu billahi rabba makanya aku ya katani aroy raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula angkat tambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula iya tunas nabita nigi baca ya pak dongange lai warungangi hawa poluk kilalan na suruga lansut tamu ko atinna sehingga tulimanya makinin nawa ya kong katau ciat tenang atinna tasuruk baca ya tu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ia samatoi sahada nyaruh ia matau tiasa sahada pamulangnya tapala moto Pak Burala ada tu buat bu
yaitu syafaat. Maka Nabi kata, siapa yang membaca 7 kali atau 3 kali, maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Ya kutanya ro 2 ayat terakhir at-taubah, laqad ja'akum tapala mata ya roto. Surah ke-9 ayat 128 129 ibaca kapitu ko mangariba kapitu ko subuh. Ya ko detu la ya ro angka mopa aga ya ko bangi te tabali bi bangi napa baca doa sesudah azan, itu juga dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Yang penting tajami ke kami tapite yang kemana mau tu lalang. Kemudian yang terakhir, bermimpi ketemu Rasulullah. Siapa yang pernah bermimpi, aku meloki manipi si runtuk Nabi, saya dikasih amalan sama mursyid kami itu, ajene ki suku pura ki esangi mak jene suku akatalu manangi. Cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 1 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali aja cicang, mengusap kepala dengan telinga itu 1 kali, kemudian mencuci kaki. Kupurur ilodoni baca doa sesudah wudu, pura kiro ilodoni puang ia jenne upake melo kak mewe si runtuk nabita. Saya ingin ketemu dengan Rasulmu ya Allah. Napa ta'ala ki pakaian makanjak-kanjak aja na sembarang sebagai pakaian yang kita pakai untuk menjemput kedatangannya Rasulullah. Napa ki liu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi baring. Tabaci pak dongengnya. Napa tap kiri ngasal Nabi tak. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Napaki tilau Nabi tahadir. Ya Rasulullah, aku mohon beri aku kesempatan melihat wajahmu walau hanya sekali. Minta setiap malam. Maka de gurutta ya ko cica mimilau di memat de, tapi minta setiap malam. Pak camak ko tundangnya ke cica nade na hadere bawa si undangan bajana. Ya ko demo pa na hadere ta bawa si undangan. Ya ko demo pa ta hadere ta bawa si undangan. Akka patapulo mita bawang undangan. Insyaallah hadere. Makko matu itu nabita ketika engkau mengundangnya setiap malam 40 malam berturut-turut kau mengundang dalam mimpi, insya Allah dia akan mendatangi. Ya kodenang kata nipi si runtuk Nabi, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena engkau tidak pernah mengundangnya dia datang. Itu kuncinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.